Mentah kasih ke live turik lebar keseng Meghalaya People Unit Front sing kami kaliyo ban penkha ban semai ya ki dekot jong ke Shillong Unit ban hajun don kat ubat Thomas Pasa kum kosan bat ba ulashim ya benta bat ban pen semai ya ki ar pasangur ki dekot bathmai jong ke MPUF Shillong Unit bat ya ke kam presiden ke MPUF Shillong Unit la IT hausam bla Eric Saul R bat ya ke kam General Secretary la IT hausam bla Ador Susni bat hakna kasi la donlang u presiden rong ba kaseng u dawan poi mi lalu u presiden ka MPF is centia usamla kersan bla bat u presiden ka MPF Freeboy usamla Jackson Sutun bat ya kakam presiden ka MPF unit Shillong la IT ha usamla Eric Saul R ni kumki long yalam kaseng Meghalaya People United Front ngai ngu yublei ba uba la yalam bat betin lenti yangi uba la sumar bat pensan penrang ba yangi hadu kani kasni bangi la yo ban long ki dekat bat kinong ki kam jong kaseng Nishim ya kane ka kintin smai hakat kerteng ublei badru lemba kiriti sinsar kari barok awai ban trai hok bat ban syakri daka mensim bat da lakabor barok barok awai ban trai hok bat ban syakri daka mensim bat dala kabor baro kakba ngila yala kajong kari bat kajat benreu jongi pular ban bot ya kiden chat jong hilong shwa menshwa kumutrat sing kya nang ba bat ban long kisaki jongka hok bat kajing sisa na ka benta ka lawai ba pernai Nikular ban bot renti ya ka riki sinsar jongka seng bat ban syakri yau pai ba ka bri uhnyo trap Lem dan nyau lani thau ya uruspa neduk urangli juki ngin yaisanya ya kikam bat jingtmu jong kaseng lemba ki jingya lam basta jong ublei haki por baro nang ba berbalik ke kini baterai ru dapur maka kamera jauh pindah kakek kalau wan sepi bimbul tak kamu kakek tak kalau kita kamera tak akan ciumin apa musim jauh biru pada ai pada yang kebayang pada kolej jelang usah yang apa ibadah jadi kunci turun pada bilang sekarang kita lihat kan jadi bersatu jadi sisur lebih tanggung jawab secara pribadi lupa siapa ikut nah dengan dulu asal semua kamu masih mengalang dari dia kau dalam makanan terusan ajar di kreasi kita apa itu lah gitu ngam cuy bahaya bro lah tunapa harus konsumsi lu pakai kuat kan kayak baru dari ketemu dari terus guna pasti abang ini kau itu mesti lawan kita ayo orang sundur mah nanti kau ada di lokasi dari sundur baru berat ini buat kita setelah lawan itu tidak siang kau yo siang berbeda lagi siang lagi ini disulit tangan sundur ini ada ulang bertujuh kali ngasusi berapa ada harus hindi berkat ay hindi kalau tanpa habiskan kan yang Kabang isyo ba kanay kaday kamat kabakang pong sanban niya ka LP
kapag kasem kalabo at makikam to juga kalong pending demand nakasokar tang so tulik jela jong dari India ke sini video yang ada special right kapag isusi pade bahasa jela ke sini yang makikam ini kajing demand jong kasem kapag niladak ay kajing pot nodo arja kanyo Central Government of India, kunjuru sa state government ini, mengidawa, kawai na kamadang na sang ini, kagalong konsane, nasukawan bu kajing kalihapi, subo, kan mentoy ayu kata ka LP, kan mentoy ayu kata ka subsidi, kan mentoy ayu kata di anbot ka bokel, lada ka ansensha ni sabar mo hakiway, ka ansensha ni sabar mo hakiway, manong ya piba, subo, ka Tripura atau Tripura kalale kalabakla kadaiba kalaya kas yang shobi sencha hati mengoi berarti lo pendu mengkonge ya kata kejing itu ya tribal people satu cekak kadai kejing bakla jengka nama bakila aila yo bangkeli on yo room aga kam sencha kada nada kadao kita kejong halor jon Tripura kini ya kini kilo gos kibondong Kibayada dari tribal peoples, Yugan Shwai Kumi. Ano yapi? Kung kasem na joni nanang kunto yun. Nanang ako ang mga kajushisha. Kung kasem na joni ni ijnaya kata nanang daw ni buya ni gijindawa nakasokar India but kunjo nakasokar Meghalaya. Kanay hado mata ni pajor ni gawa kajun. Kaya kata pila ang kaliyan. Kata kadai kajindawa kajuni hakaban puntrekan ya kani ka Meghalaya People Representation Act 1987. Kabah kani kamdesho kabangin haban sitom bandawa kung ka LP. Banyo ya ka taka itu nakasokar bay kani nakasokar kami ha kani karalong pa ka act is already in the Constitution of India. Kabong lemba kani ka act. Subo manong ya piba. Subo lalong chief minister ubah la system. Tayo mungkin ya kejintai kami di section Article 371. Mungkin ya ke Meghalaya Land Regulation Land Transport Act. Anda melawan kini baru koi ubah jalan yo orang buat shon ela syariah sistem lawan aku. Compare lalu one ubah jalan joni. Nama bak Article 19 of the Indian Constitution. Kekerajaan ba nginumla bangkam ubah jalan. Nani tahu nong India orang buat siapa ubah jalan ini. Inumla galai lelu. Nama bak nilai kongka subuh. Lada makiru ki kami ni bandai siapa Delhi siapa Mumbai. Kayak kabar saja. Nama bak kongkirong yang nilai perkat. Ya ke impact. Ya ke impact kau nilai yang ni manoban sofar. Sama joni ki population baru nilai dan perkat. Nakata-kata ni dia kan ya kat kungi kendal sungkai. Kali ka ain kan syai haka bayar dai bat kani kajing dawa jong nasang joni ka belum kemat ka belum ka kum ka research jong nasang joni misnyo ba kani ka kham don kan banyak ka LP. Nakata-kata ka sen ka bu ya kani ka mat hakmat eh pandawa na soka pan pentrai kam ya kan kani ka ain ko ongkum ni ba tan kini kisau tuli state kibayo ya kani ka special right ta gadai Mizoram, Nagaland, Manipur, dan Meghalaya. Kani ka an ka kansha ya ka bayadai ba uno ubadula unumna ban yashim banta ha ka election affair jong ini kisau tuli state. Kata kadai Meghalaya, Mizoram, Nagaland, bat Manipur. Hatu bigi mo hapo Mizoram badan non tribal bolong minister. Bigi ni hatu bigi na hapo Manipur uba non tribal bolong minister. Ubom dai ujongi. Tengah tim ba nakani ka sunset ka bolong ka general set hapo ka state jongi ka lasaya sisi ni ubar jila unbon yang teka ekitima undawa shipo nakashipo undawa arko nagarko undawa laiko dengan sabong ka Tripura
Nada kadau, kae gamak pangindawa, nagabanta kita, ki ILP ne, kita ki sikshedel ne, ki ki balong kita ki loopholes, ki ba menta ki balong ki an ki ba yadain, nangai ki ba shale sistem ki ni ru kila kan shale ne. Tang kani kae, ka ba 100% reserve nagabanta indigenous tribal people. Man kono barjala support jala juni, kangai Lawan ki lak kon lai lai, henrai katum kani kaan ko onsai, ba umla ban yashin muda hak election affair. Umla ban ye tagwot, ba umla kan ye long minister, umla ban ye election. Tegam to yu ban don ngai jala. Nada kadao, ni don kam kani kaan, ba try kam ko ala. Ba la ni long redru, tang mangi bala ban sansha, dala di ye. Naon ba, don kam ni kolong ba. Pentrai kami kani banong ba mantra undai banyo benta hak election affair. Nana taka daw ni bu yang ni dawa man pentrai kami kani ai hapo state ni nang ba on tribal ni khang lantino yu ba undong sikri jomi unum la on kondot chuni. Nana taka daw pasal ni ba bu yang ni ma ka kongsan ne ka bolong kham kongsan banyo ka epi. But kalau lo pa ka undai shu kabang ni haban daw akong kaiti. Nalagadaw, kali gemak bangkong asem. Bo, bakkan nang yai boden pan implements iya kani hapo ka jala ka